cyaraturatseho kiragenda kiba kiri kuvuga ubusa. Yeah, okay. So hano tarugomba tumufatire kuri kino kintu cy'ibintu ze cinera hamwe. We Victor. Victor. Ntabwo yongera kuvuga, wumve yongera kuvuga. Aya masezerano ko menga aramuhahamuye. Kubera azi neza yuko tugiye kubahiga. Noneho ugiye guhiga. Umviriza Victoire, wewe ivyo wita ngo Victory ni paka tubashize mu gasho canke urusoro mu gahanga. Ni kimwe muri ivyo. Uravyumva? Ivyo mwigira nk'intera hamwe. Tuzobahigaho muri hose. Ya paradize ntago ashaka kongera kuvuga. Ntashobora kuvuga n'ibikunda byo genda bamuvumbuye. So sasa rero Chimamanda sinzi yuko wari wakurikiranye topic twako turaganira ko topic yari ijanye n'ibya the agreement ziko ziraba muri Congo mu Burundi ego mutunzi gatoya ntarakomeza uyu nguyu ubona berwa ubundi uyu nguyu njye ntaramubona hejuru kuri pano ubundi akorera muri comment gusa ari havugira ntajya azamuka kugira ngo hari nijwe bataryumva ariko yaje hano kubera ko yabonaga hari nta muntu umuzi n'iki bwo yaraje zikaje ko bamanipira urumva philosophy yiwe ariko ngizanga kuko ngenda ariko mutunzi ubona hari impamvu kwisha icyo mvuze kitari umva lisina icyo mvuze kitari cyo ni ikihe icyo wumva mvuga kitari cyo ni ikihe kubibona ngo ndishe wahora wihishaka kandi umengo uri mu Burundi mbwiri uti anga urabeshya nyumuzi undi hejuru akubwa muri fa uri mu Burundi bujya Victoire Rumenga ndamuzi sinzi ko ntaba nihenze ku kiganiro kira bamaze kumva ngaho ari mu Burundi iyi ni intera hamwe iri mu Burundi ari umutamazi w'umuislamu ari mu Burundi avuga nk'uyu mugabo uyu ni intera hamwe iri mu Burundi ya uyu mugabo namaze kumubona bamutama ngaho aheruka kuzana abana biwe ngo bane babajyanye i Burundi umva mbese reka kumwicira ubusa none va tuvugane none va muri muti tuvugane none ndavuga nawe navuye ndi muri muda ahubwo uvuga we kishaka kuvuga okay so ayo masezerano basoje gushaka ikintu hamwe uremeranya nayo ariko gushakira intera hamwe amasezerano yo gushakisha inkota zishe miliyoni 10 z'abakongo okay turabijya ko ndabikwemerera turabijyamo turimo ibintu byanditse hano turimo dusoma ibi basohoye uravyemera ngewe amasezerano ya Amerika ndayemera nta nicyo nayanyuzaho Amerika ushize kwibere imushyiraho ibikwiye kwibere ikamukuraho okay so wowe rero uri mu ntera hamwe je nawe ni ntera hamwe ahubwo ntekezaho uko wowe uri inkotanyi ntaco ndiyo urashigikiye intera hamwe ako uvuga FDL ukavuga intera hamwe se intera hamwe n'agatsiko gatoya kabayeho FDL ni icyo wa musaza ni uri no musaza reka tuvuge FDL ya bitabyumvikana tuvuze FDL ni iki si intera hamwe kugira ngo nabyumve neza FDL ni intera hamwe zishize hamwe n'ingabo za FAR bishyira hamwe bakora umutwe wabanje kwitwa RDR nyumuza kwitwa ARIR urangije uza kwitwa FDL nyuma yewe uzanyite FDL ko ntuzanyite intera hamwe okay senabwe kari gitera hamwe none senabwe kari gitera miki reka tuvyemere tumwitwe FDL basi sivyo reka tuvyemere tumwitwe FDL ko intera hamwe bari mwishaka nka kujya wovuga ngimbonera kure sawa no FDL so ubu rero hano basohoye urwandiko yuko aba FDL dushaka ko barondera ngaho muri hose tubafata uriteguye kwatirwa cyangwa cyane ariko wumvisha ko FDL zimaze kwicara miliyoni 10 z'amakongomani ko zigomba gushyirwa butabera cyangwa ntagomba kubitegezaho FDL niyo yazishe urabyemera nawe izo miliyoni 10 zimaze gupfa nkubaza ikibazo miliyoni 10 zimaze gupfa z'abakongomani zivanze n'abanyarwanda nuvuga ko nta butabera zikeneye uvuga utuje yanyoye ndakumenga yanyoye bugero umva ari mavugo wanyoye ndabikeka gato oya ni kuvuga umaze gusindura umugi niko avuga
umaze kuvutura urumogi mwa kubera ibiyobyabwenge byinshi urumva nicyo kibazo. umaze kuvutura urumogi niyo mpamvu narabibonye ko M23 ngaho wagitera hamwe we Igaza gusanga aho turaje mwabiri kubahigasha soma ziriya article zibaraba nukubahigaho muri hose paka urabona ingene vyanditse turaje kubahiga mwabinwa amaraso ariko mwavyicanye mwe po kwiki tugaseka kuko iyo tumva avuga atahe disco yava miliyoni 10 zimaze gupfa z'abakongomani zivanze n'abandi banyamahanga bapfuye bishwe nande cyangwa bishwe n'inkotanyi bishwe na FDLR Bishwe na FDLR abandi babinkunze kubera FDLR. tegereze gatoya hazajya ubutabera muzataya kujya mu bunda Ariko iki kigabura ni bande babona wagisaza. Iki gisaza rero cyasize gikoze genocide mu Rwanda. nese kwa ariko mutunzi Yes. urutse kwa rusaza ruke kuzana abana mu Burundi Nicyo. Yangwa ni ngomanure ko uravugira abakongomani ninda barutumbi. yewe ndi kuruhuha uzaza kundeba ara mu Bugesera Ubwire na kuvugira abakongomani. naho witches. ngabavuge uru rugabejo wavuze ngo bise ngo ba papa babiri ngo papa wiwe bwambere ngo mama yakiyumva mutunzi Ari kuvuga Ibugesera uzaza udebe Ibugesera yarahabaye ni naho yakoreye ibyo byaha. tap guys tap Ariko ibyo ni ibya kuruhuha mu Bugesera ndagwa n'icupa nimba nta kibazo ufite cyo kunzo ngibyo ni ibya mbere ya genocide mu Rwahero. we Victoire bajya banuzana kuri kamera vere mu baririsha basegesha ngo nimudufashe amafaranga turya nta n'isoni abana bakiri bato bazana kuri kamera ngo nimudufashe cyo kurya turya vrema abana bato wabaretse bakibera mu Rwanda gusa ngaho bakiteza imbere bakiga amashuri sinzi uko tegeze abana naze ku kamera uvuga ngo wafashije bangahe abo bandi no bajya banuzana ngaho kuri kamera abana ni kububahiriza agateka kabo barekeye mu Rwanda bige mani hamwe barondera abantu bakoze amaraso ko nakoze amaraso ibiyobyabwenge byinshi turabizi bareke bige mu Rwanda barangiza amashuri ibiyobyabwenge n'ubu uri kurabimwa mbamba si umugore ubundi wabuye kuryamisha abana kagora mutenge wa Mugesera umugabo ugende kutisata mwamaze abantu none amaraso yabo ariko arabagendamo ntabwo kuvuga aho ngaho nyine nawe uravuze ko uravugira abakongomani ndakubwiye ngo uvugira abakongomani nta mvugira abakongomani mvugira manuka rero baze bakurondere bagutware iwanyu mu Rwanda asha vuba kiri mu Burundi kiradungira mu Burundi namba mu Burundi bazogerayo no mu Burundi tuzaza kubahiga amategeko bayasohoye twayasinyiye we karyenda oui akora ibiganiro n'abasimbizi n'umusazi iki kigabo kirisazi ibikora ibiganiro n'abasimbizi amategeko nimwasiye kandi ntibyarangiye tegereza iyi ni interahamwe mbi cyane inge mbi narayumvise ariko Victor berwa kutavuga cyagise kimyotinga ariko nico kimyotinga cyo nyine ki ntabwo ndiko ndamyotinga ngaha cyo kiri imyotinga nabizi umva guys tap algorithm idufashe dukwize 100k tap niko berwa oya jya ufungura amayike niba uri umuntu mukuru iyo mbwa iravuga niyo kimyotinga wajya ugira discipline kuri umusaza kuri nduru wagatera hamwe wakinywa amaraso wamwicanyiwe iyo tuvuze ngo FDLR i Burundi wamwicanyi wamunywa amaraso umaze kurya abantu bangahe wagipfuwe niko berwa bikomo tuzamurasa aho karimo no ko nagutuza karyenda azakuririmbira reka noneho cyane asinze niyo ariyo mpamvu cyazamutse reka suze uru rugabo bazorufatira mu Burundi muti kubera iki uru rugabo rwagira ngaho mu Burundi ruvuga ngo barupfungiye ngo mu Burundi ngo mu gashongo gatoya ngo akumba gatoya ngo kabi gwitwa gute ndabikiganiraho wagasiza ugira muntu uze mutuzi yafashe amazina yago hano akanabe
wagiye mu Burundi wesha ivyo wavuze mu Burundi ngo bagupfungiye mu gasho gatoya mama yangi ivyo uzobizera ndabizi reka ndabizi tebe ndege n'amazina baza ndarubona ni mukomeze ndabikiganiro gwakoze niko wewerwa barundi kazi mubona ibi bitera hamwe ingene bimeze ugomba kubaho waramenya amaraso y'abantu kuko kandi tap ugomba bizaranye utageze mu butabera kwera ahubwo se wo bizanga utobugezemo uzana maje kwambana uzana maze kwicisha weho utunza azobugeramwe yakoze iki ubutabera n'igihe cyabwo ubutabera bw'abande buzomujana itonde nawe itonde ishiki uragapfa ugapfuhenye ngewe uzambwira ubutabera bunshaka ariko wowe uko byagenda kose wishishe ntiwishishe anytime uzazana bagakwerera iki ni gitera hamwe kiri mu Burundi abarundi n'abarundi kazi mwese mu byumve mu bimenye ni gitera hamwe cicicanyi cikinwa amaraso mu byumve neza ntagire utinya ku badarapa ibi ni ivyicanyi ibi weka rye urabibona ngiki umve gwumvirize waruro mutunzi nuzakugitse mutwe niwo juste babisha kongo n'uduskuya wumvise wagumvise yari yateguye ubwo nko kuva muri Kigali bwa mbere icyambere nakubwiye ko ni urunyene reka kira guhamba foto ishire ngaho ni urunyene nk'ifoto tukidarapi kigitera hamwe wagitera hamwe cikinywa amaraso urabona mwebwe ubunye Donald Trump yarabaduhaye nukubahiga paka aho muri hose mwavyicanye aya magambo yo kwivugisha ubusa ugambanira abantu kuri nduru ngaho abakuvuga wari wize umusazi gitangiye kugira ubwoba guma ngaho guma hamwe mwe Donald Trump yarabaduhaye kabisa mwebwe bajya abagore babandi mwafashe ku nguvu ibiyobyabwenge si ikintu byamaye confidence arazamuka yarazi ko nta muntu uri bumenye ubundi akora muri comment ubundi ntajya apfa kuzamuka ngo nibareke bakumanike ariko mutunzi ubwo kugutinya rindi ngewe ubwo kumutinya confidence uva ndagutinya se uri giki uramutinya uri giki se kujya umuntu agutinya guma ngaho rero tenyenya Puze hari isaze nagenda banza ry'ibiharage muse nubwo ngugo ngiki gitera hamwe kiri mu Burundi kandi ngufanga ifuse yo gufata imbunde baramurangiranye iki ugikubita ubuhiri bwo ngaho inyuma mu gahanga kiba gipfuye ngugo direct numva numuhini wisuka aho inyuma nta kindi kwica amamenyero ariko nk'uyu mugabo kore ndoro raka uzoje kwambara wewe amasezerano yakuduhaye sha tuzoguhiga paka wewe amasezerano umva amasezerano yo kukwica wewe barayabasinye mwabicanye byo mwigira nimwareba naje muri Rusizi mwoga itondo butabera urabategereje mwishe abantu kuva kera ko isaha yanyiragiye hano tugufise wewe turagufise sha wewe uri mu masezerano yo muzika se uyu kubaca amaguru mwabicanye imwe abantu maze kujya nibangaye muci bitoki cyabujumba ayo menye yawe amaze guhekenya amaze guhekenya abantu banganiki wacicanye we cyo kijya abantu abarundi mwese mukibone iki ni mwakibona muze mugitera amabuye ku mutwe irinze kuzana abana biwe kubera ari bibi ari karasega ngo babaho oya abana biwe bareke bariko basega ngo babaho utwo kurya ntaco bazira ibi vyicanyi ibi nivyo bikwiye kuja imbere y'ubutungane canke bakabirasa mu gahanga abantu birirwa barica abantu ingano kukiza kuvugana n'abana ukivyaye yo ukuntu ruba ruvuga rutitira gusa bareke biso bakunda
ariko afite ikibazo cy'umutwe n'abuzukuru bawe ngaho ugatukana bandanya Victor bandanya uzicwa n'iminsi iyo ndimba yayumvise naho Kadidimanga uri umusaza jya uvuga neza bandanya umeze Victor uri mu Burundi amajahe uri Gitega oya yari kibite kumenga yemukiye mu bwiza munuze n'amatari mu mpande mu buyenzi tubafise abo turabazi ariko Victor urisaziye wakwivugiye make umva shaho abana bawe umviriza muze je ndemera abisilamu sivyo nyumva ngewe Victor ndemera abisilamu sivyo uwo mugabo uri waje mu Burundi nimuzamunzize ngewe ko ntamba mu Burundi oya ni we takuze reka oya ni wowe nyenesha uri kuragira ubwoba acha utangwe ugira ubwoba muri kubeshya nashyiraho kamera nafungure kamera tureka asha ibyo wigira asha we twakunzanye oya niwe namwumvise nibiganiro wewe uri mu masezerano ngabo nziza abagabo bari mu masezerano ya Washington naba abahe iki giterame ngo Victory ni iki gifoto kiri ngaho soko bita mu ngarani amasezerano barimo no kubita mu ngarani ngabo arahantu suziba bashira ntiwibuka ko cyakiri mu bayobozi ba sederi kino icyo ni igikuru cya sederi impuzamugambi kishe mu turere dutatu n'ikizi wanyu muzagibana niyo kiri yes nibyo nababwiraga mu gihige umva ngabo kagaburirwa imbwa kavuna amagufa umva nkubwire rero iki kigo ni bwo ubundi ajya akorera muri comment hasi ntajya apfa kuzaba ikigeri ngifata kubera ibiyobyabwenge byinshi umunsi byamushyizemo amaze n'ingufata zayo n'utegabo si wahungiye Burundi n'ingufatira ngera ndi mu Burundi papa nzabikora uri kumwe n'abasi bigize mavumba wewe aho ndi mu Burundi papa uzahungirayo ubutabera se wacicanye none ahimuka mushakisha ahubwo nimwe bushakishwa n'ubutabera none ahimuka aho uzava tuzagusangayo uzadukwepa se mu Burundi cicicanye namanye umva reba ibitera hamwe kaje reka mvuga uno munsi hari igiteramwe caje hano turiko turacereka ko kiri mu masezerano ngiki ngaha kaje kandi nawe uri kuvuga nk'ikirezi itabara babakatiye urwo gopfa babakatiye ko mugomba kurimuka nta nubwo ari ukubashira muri nuza kurandura umutwe wa FDL umva reka ndakwira ingabiriho biranditse muraje murashishwe drone z'inyamerika ngizi biranditse inyamerika uriya Omega si yacitse ikibuno wowe uraje ucika indobo gaturika ariko nimugafate Omega we ni umusirikare ngo yitwa generali afite n'uburinzi afite ubuhe burinzi ikibuno se cye aracyagifite yapfanye nta kibuno afite akonyoka ntemeze Kigali we ongera uragiye atembere mu kuzimuka ko wayisizemo abantu wabatanditse ku mihanda urashaka kuyireba yibuka uduhinja tukuririre mu matwi intera hamwe aho muri hose tuzobahiga amasezerano yarasinywe y'urupfu rwanyu za FIFA zibona za Katare za isi yose yarabona mwebwe nk'imbeba mu mbari umva tuzobahiga paka nk'igihere mu gitanda paka tuganire wewe nzobanza guca amatwi wantuze wacicanyiwe abantu maze kurya bonyene gusa uravyumva abantu maze kurya barakwiye umuntu w'umusaza abavuga amacupa koko atabasha no kuvuga kikigabo cyamaze abantu ariko abantu muvongo cyamaze abantu aho mwe mwayogoje akarere sederi nta sederi urayihakana nta wizi ntiwayibayemo
Niwo wayibaye mugeze kuki unyura sede wigeze uyimbonamo. Sederi ntiwayibayemo urabihakanye. We karyenda. Uru rugabo nyene uru rutera hamwe gwitwa ntuzeya nimba ari adahara bicahaga. Nimba ari adahara bicahaga ariko gwitwa. naye ndarudarapaga mukama ntimuvayo. Baremo umva cyo kwamba saye ndabizi muzi kwica. Wowe uri mu Burundi. uyu si sema vumba se uri mu Burundi. Turabizi. Ndabasaye ngo muzi kwica ariko ucyo ufite ubwoba niba uzi kurengana. Raba kiriko kiragira interview. Muteze ico umuntu busa mumwitura undi muntu. Ngiye naho ndi bicaha. Ya chakeza. Yasha. Shima mandra sha gushiramo ya audio. Kanarabe ngaha nacu. Uribaruka. Thank you. Abarundi n'abarundi kazi mutahure neza amasezerano nariko ndayerekana ngaha murayabona amasezerano yo guhiga intera hamwe aho ziri hose ngaya. Yewe ibyo kwiyumva muza gufata umuntu waje mu gihugu cyanyu muzamwica. Ngiye mba muri Amerika nimuziga muvuga ugiye kwica umuntu. Uyu mu Bugesera ugeze muri Amerika. Iyo wataguye uvuga kuri mu Bugesera tuzoduha kayeri ubugeze kwa Trump. Ugeze kwa Trump Rumugisi ikintu kabisa. Ico kintu ntwa n'iki kigabuka mu kigo Ariko nese kuba ngo mba mu Bugesera nkaho no mameka ntago suburenganzira bwanjye. Ngiye mba muri Amerika mu Bugesera kuruhuha niwe ntashye ntaha. Urabyumva? Ibugesera nimwe muri leta zigize Amerika. Ibyo wigira byose shawe turazi yuri. Aya masezerano aha urimo mu bintu byasinyiwe. Uri kareka kubeshya ngako hazwi. Mu bintu byasinyiwe aha we urimo. N'amazina yawe abuze kwandikwa gusa. Wagitera hamwe we. Urindire. Abarundi n'abarundi kazi. Je nariko ndavuga ikintu kijanye n'ingwano iri kwiraba muri Kongo. Intera hamwe zose nizatsindwa zigatsindwa muri Kongo. Zose zizohungira mu Burundi. Ntizizohungira muri Tanzania, ntizizohungira mu Uganda, ntizizohungira muri Kenya. Ntizishobora no kwiyumvira kuja mu Rwanda. Muravyumva? Zizohungira mu Burundi. Urabona iyi foto? Murabona iyi foto iri ngaha? Iyi ni transaction interahamwe du Congo o Rwanda o Burundi. Urabibona? Ukuntu guhanahana bicanye. Iyi yambu ni yambu y'uguhanahana bicanye. Abarundi n'abarundi kazi duhaguruke. Ntitwemereye kwishira. Wana gufata ikara rishushu karishira mu gashamba. Ukinjiza mu ishati ndani. Nivyo turiko turakora. Nivyo turimwo. Ivyo bintu ntidushobora kuvyemera rero. Amasezerano yarasinywe. Amasezerano arahari. Twese turemerewe guhiga intera hamwe aho ziri hose. Uri kujahi gumaha. Uri kujahi twese baratwemereye guhiga intera hamwe aho ziri hose. Intera hamwe no kuzidenonsa zikaje imbere y'ubutungane. Ico kibe ikintu ntabanduka na gato. Hariho novuga amasanamu amavideo nari naronse kare y'abasoda b'abarundi. Abasoda b'abarundi ukungene bariko baratera umudurumbanyo muri Kongo. Inge gatonya nshiremo murabe. Voilà. Oyo eza basi. Zari basi.
basi bazakombe basi bazalifende mibali bazafende bango nyonso kumbi basavo basikre bamungwa basapata babalo balipapa urabona Chimamanda nizere yuko uza kuduha amakuru arambuye neza kuri izi video. sana ba population ndia ba kumbi biloko zama ebelo bakamile Chimamanda Chimamanda nibaza yuko ngira atarashobora kuronka kanya, ariko izi video niwe yari yazimpaye kare, ariko aranyereka ingene abasoda b'abarundi bariko baratraumatiza abantu muri Kongo, bakabafata nabi, bakabafata uko bishakiye, bakabicara uko bigombeye, bakabatwara iyo bashaka. Ivyo mu bintu vyanditse mu masezerano birimwo kutavuruga umunyagihugu muri Kongo. Neva narabivuze kuva kera, ariko aragerageza ku generaliza ingwano, akagerageza kwikwegera mu Burundi. Abarundi kazi, abashinga ntahe, abigeme, abafashoni, abatambukanye. Sorry. Ninde? Yari iyindi video iri ku rundi rubuga. So Chimamanda urashobora kuduha amakuru makenya kuri izi video nari mpejeje gushira imbere, hama hariho video ndashobora gusura kuyishiramo nta kuko nani gije hida ku ruhande wa mwana. Okay, nama video wari wandungikiye yerekana okay impunzi z'aba basi zalibasi basi bazakombe basi bazalifende mibali bazafende bango nyonso kumbi basavo basikre bamungwa basapata babalo balipapa. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Chimamanda. Bino bintu uburyo byagenze ntabwo ari impunzi n'abanyamurenge. Rero bano banyamurenge bari bivuye ku isoko kwisumura ibyo kurya bacabatwa n'ingabo z'u Burundi hamwe na FARDC mugabo hakuru barabarundi kuko ndabona hano no myambarire n'imvugo y'abarundi. Baciye bicarika ahantu barimwe babasaka, bari bavuye mu isoko, harimwe abo bana, harimwe abakobwa bato bamama, habona nk'aba bamama bicaye ngaho nta ngwano baba bafise nani ngoho bari bafise. So rero ibintu birabaje kuza kubuza umutekano w'abanyamurenge wabiyo bari ntabwo barimwe baza gusotora u Burundi, yabavuga bati abanyamurenge baje kurasa mu Burundi, ivyo navyumva navuga nti yego mvrema ni mu birukeko, mugabo kubasanga iyo bari iyo bibereye n'abagore n'abamama n'abakecuru none babahagarika bitwaje iki? Hariho naye mvenu tubamana yanje inde bari bavuye gusa babagiriza ngo bakorana na M23 natwigwaneho nta indi video ngaho ufise wahawe babashoriye n'ivyo basumye babitwaye n'amakosa pe nayishizemo. So ni ivyo rero niko vyagenze. Okay, merci beaucoup. Mutunzi, ibi bintu bijanye n'igisoda c'u Burundi kurasira mu Burundi bakarasa baherekerereza muri Kongo,
aho twumvise helikopteri namba yari kwiraguruka ari helikopteri y'abakongomani aba M23 yaguruka iva mu Burundi barayirasa namba ari zibiri. Hariho n'amabombe yarashwe mu Burundi kugira basubize izo intimidation. Ibi bintu ubona bisa n'ibintu biriko bitujana he exactement? Jambo ni gwawe. Hama na Ngabonziza na Sunrise same question, tugire the reactions about utu tuntu turiko turaba two gusotorana turiko tutujana he. Hama amasezerano yasinywe ibi bintu abivuga kwika amasezerano yoyo ubwo ntabihana navyone muri ibi bintu biriko biraba mu Burundi. Jambo ni gwanyu. Urakoze Karigenda. Ako kantu nanjye nshaka kuza kavuga wenda nuko isu nagira neza ukanaba ari nako nambwiraho cyane akahe ako kantu ko ya aggression y'abarundi kurasa muri Kongo. Bo oya hari ndashobora kukwereka dufate ama video aho bariko barerekana novuga aho M23 yarashe yataye ibombe gato birakomeye vraiment ibintu birakomeye kuri station barashe imodoka ibintu bibaye turaraguye manuka kw'Imana birakomeye vraiment ibintu birakomeye kuri station barashe imodoka ibintu bibaye turaraguye manuka kw'Imana. Bo urana aho ni hamwe akana aho ni mu Burundi. Oya aha ni mu Burundi. Ehera nakira no muri parking bose imiduga bayikuye je narindi kwa muganga hanye n'abaganga bugaye biye jewe njanye umwana cagize kwa muganga hajya mwisoko none ubona ko ari bacu gana hajya mwisoko nawe cyari gufata iyi mihana burya bose bari bo urabona ahanye ni mu Cibitoke ca Rugombo aho ibya M23 byaguye mugabo bariko barespondinga ivyari vyabaye before abarundi bariko bararasa from Burundi to Congo. Ibi bintu biriko Karigenda reka wenda nkubwire bitewe n'ukuntu n'icyerekezo cy'intambara uko cyari kimeze uko nyine barwanaga. Hari abarwanaga muri bana M23 ifite imbunda hejuru y'imisozi ya Kamanyura ruguru hejuru y'igishanga gatoya hejuru hakurya. Noneho bari bafite imbunda nini yarasaga iri kurasa FDLR ikarasa FARDC iri coalition yose hamwe n'ingabo z'abarundi kuko buri abunda FDLR nyinshi yagiye inyuma buri aho bita za Katogota bagiye basa nk'abahunze hasigara harwana ingabo z'abarundi za Burundi za FDNB. So bahunze bababwira bati ni mwebwe muhembwa menshi ndabizi neza ko batanayabona bemerewe ntibayabona bafite hajya wenda nk'abarundi nimwe muhazi ariko bakavuga bati ni mwebwe muhembwa menshi nimugende ni musigare mu Rwanda. Abandi baragenda bigira inyuma abarundi aribo basigara imbere. irasa kuri ku barundi nyine barwanaga hamwe na FARDC ariko FARDC yamaze kumuvinga agiye inyuma. Noneho abarundi bari mu Cibitoke ubundi buriya baramutse iyo bakomeza kurwanira hariya ntagire noze force zituruka mu Burundi aho ngaho ho rwose nta kibazo cyari kuzamo. Ariko defense zo mu Burundi hirya bavuga za Cibitoke batangiye kurasa ya mbunda ya BM 21 yari muri ira misozi ya Kamanyura. Barayirasa igera ubwo noneho yo ubwaye noneho iza guhindura location iza kumuvinga isa nk'isubira inyuma. So ibyo byo ni ibintu hano byinshi no ku ma videos byagiye bihari biragaragara. Ariko iyo mbunda ntabwo yagize irasa mu Cibitoke. Gusa ubwo sinzi wenda
byuko byagenze ntabwo njye nzi ko baharashe ibyo nta bintu narinzi ariko nuko byagenze. urumva imikino ya politike ntawo yimenya, ariko hariho ibivugwa yuko M23 nayo yarashe mu Cibitoke ca Rugombo isubiza uko gusotorana kw'abarundi, uko gusotorana kw'igisoda c'u Burundi. Karyenda yego wenda icyo navuga kuri icyo kintu, ariko ndabivuga nka analize zanjye. Ubundi iyo umwanze akorashe umukurikiraho kwatakiye, ubundi theoretically niko bigenda, ariko nanone ntitwakwirengagiza yuko kuba M23 icyo gihe muri tararasha muri za Cibitoke nuko ntago ari uko bitashobokaga, yarabi byashoboka hari no ko harenza, ariko ntibabikoze kubera ko bagendeye kuri cya kintu cyo kuringa kuvogera ubusugire bw'igihugu runaka. Ni nayo ndibaza ko ari nayo mpamvu ingabo z'u Burundi zarasaga hariya ziri mu Burundi, ubwo nuko bari bazi ko batabasubiza kugira ngo birinde icyo kintu. Naho ibindi byo kuvuga ngo biriya hazamo izindi politike nyinshi zo kugira ngo bakiriye polemique byagenze gutya na gutya na gutya, ariko ntabwo mpamya ko M23 yabikoze kwiza kubikora cyane kuruta hariya rwose. Ntabwo bambwira ngo bombe 3 nizo bagomba gukora se, kandi na hantu hegeranye cyane bari kurasa n'izindi nyinshi. None twavuga yuko ari abarundi bo nyene bavyitereye bigwa mu Burundi, nabyo birashoboka. hariho iyindi reka kandi ndamunganire hano mu magambo make. Ntabwo mbyemeje ariko narimo mvuga ko nabyo birashoboka, nabyo byashoboka mu buryo bwa politiki. Ariko urabona yuko abari muri kada gace ni benshi kandi babyemeje babifite n'amakuru agaragara mu buryo bufadika, kandi M23 urabizi ko yarimo iraswa nagiye amabombe yarimo avi Burundi muri za Rugombo, urabizi byo? So rero urabona yuko yari imbogamizi nini, yari imbogamizi irenze, kuko M23 yagomba gupasinga mugabo ikagira kijya kibazo cyazijya misile zarimo ziva mu Rugombo. Rero baciye bakuru urabona yuko baciye batageta iriya nkoho nyene yari mibarasa yari mu Rugombo, kandi hari ahantu hegerane byari kora, bamaze kuyirasa birabandanya. Impamvu bariko barabikora barasa bavuye ku butaka bw'u Burundi, bari bagombye kurokora babande je watubwira ngaho wibuka bapfuye bari 38 kuko baje bari bazunguruswa. Mugura abana yuko byahemutse ataco byunguye, hanyuma M23 ikomeza guhafata cifata handi habiri, nuko byagenze. Ariko ntabwo yarashe mu buryo buri seriye, kuko iyo yabindi ntambara igiye gutandukira kandi karere byacu bibatuma. Ikindi wenda nkongereho aho ngaho, njyewe ntabwo sinemeza ko yaba yarahashe cyangwa se ngo mbihakane, ariko niyo yanabikora inabikoze ndumva nta kibazo cyaba kirimo, kubera ko n'ubundi nabo barabarasaga. Barabarasa bagomba gutambuka bakabarasa bababuza, ibyo birumvikana cyane. Okay, dukomeze by'amabwiriza hano mwariko muradusomera, kangira harade mafoto ngangira ngo numbaze karaba. Ikindi hari akantu Karyenda yarabajije avuga ngo ese ngo turabona ngo byazagenda gute, byazarangira bite. Ubundi usibye wenda kuresistinga kw'abarundi uko byagenda kose hari ahantu hazafatwa, kandi koko nahamaze gufatwa muri iyi minsi ngahe, ntabwo ari uko hari habayemo faveri runaka cyangwa se n'iki, usibye ko buriya ni nta mpamvu buriya mubibona kuriya urimo vuga Uvira. Yes. Utu duce buriya Uvira ni umujyi, kandi buriya kurwanira mu mujyi monami ni ibintu buriya bigoye. Buriya ubundi umuntu yagufatanya uduce dukikije umujyi akawufata akawuzingatira bye, mu mujyi ntabwo warwana, gusa mu mujyi warwana ute? Ntabwo bibaho. Ubwo ni ukuvuga ngo hariya turose nitubamara kuba cleared turiya duce twose tuzengurutse Uvira izahita yikuramo direct, kandi nimara kuvamo ikintu cyitwa umuzarendo, ikintu cyitwa interahamwe, nta handi hantu bazajya usibye bamwe gufata amato bakambuka Tanganyika bajya mu Burundi, abandi bakanywa hara ku boda n'ubundi bakambuka bakagenda, nta handi hantu bazajya handi.
kuko ahantu hose barahagose haragoswe, ntaho rero bazajya. Ni nacyo kibazo kinahari ku Burundi, ngiye kubwangiye mbona cyane cyane ku baturage b'u Burundi, kubera ko interahamwe zose zizahita zirundira hariya, hagiye abazarendo bafite intwaro, nta mategeko bize yo gukoresha intwaro, ntaki ari byo baza ari ukwica gusa. Urumva ko hazaba hajemo ikibazo kinini gikomeye cyane cyane cy'umutekano ku Barundi. Ngiye niyo niko mbibona, niko ni nka analize yanjye ngiye mbibona, kandi nako bizanagenda. Chema sinzi niba hari ikindi wakongera. umva sorry nariko ndagerageza gupanga amategeko agreement neza kugira dushobore kuyabona neza benge gato. Bana iyo onye iyi ni page ya mbere, page irabivuga neza ibintu bijanye no respectinga territories za DRC no respectinga territories z'u Rwanda. Hama hariho n'ikintu mugabo iki kintu cyose kijanye no kurespecta imbibe zaba za Kongo zaba z'u Rwanda kiri defini gute? Kiri defini yuko mu kugira ivyo bintu bikunde bategerezwa kuneutraliza force armée ya FDLR. FDLR niteye ikibazo muri Kongo, niteye ikibazo mu Rwanda, niteye ikibazo actually mu karere kose kibiyaga bigari. Muravyumva? Hariho prohibition of hostile act. The parties agree to refrain from any act of aggression. The parties agree not to engage in support or coordinate any military. Ibintu byose n'ibintu byo kudasupportinga ikintu cyose kijanye no gushigikira intambara. Hariho novuga peut-être page yindi kurikira niyihe gabashimira niyi. Aya nibaza ko ari iyi peut-être. Oui. Donc sinzi ko biboneka, sinzi ko mubibona. Turi kubibona gutya. Muri kubibona? Okay. Hariho ibintu bimwe sinzi ko wewe mutunzi canke Chimamanda muba mwarayicishije kwa amaso iyi bimwe sinzi ko muba mwarayicishije kwa amaso. Hariho ibintu bavuga kuri M23 bijanye no gukomeza ibiganiro hagati ya novuga gute ya DRC na M23. Alors que DRC itemera ko M23 baganira. Eske ubuhoho ibi inye bagiye gusinya ubwo Tshisekedi mu ndwiza canke mu kwezi kuza ntitwoza tubona abitaye muri garbage nka kurya ivyo muri Doha yabihakanye. Ijambo ni gwanya kadohe peut-être ngira kuri Chimamanda. Okay. Jewe cyambere ndabona yuko ibi by'amasezerano ntabwo bizafata igihe kirekire. Nta nubwo bizakomeza, nta nubwo bizashirwa mu ngiro muri iyi minsi ya vuba. Dore impamvu ya mbere. Ugiye kuraba uburyo muri Amerika uburyo perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi bahanye imigongo. Vyonyine turetse amasezerano uburyo bahanye imigongo wahita wibwira uti bano baze naho bari hamwe ikibazo ntikirakemuka. Ibyo ni bya mbere. Aya masezerano yabaye kugira ngo yoroherereze business abanyamerika, ariko biragirira n'inyungu y'u Rwanda kuko ni Kongo yabigombye niyo yabiteye. Ndabisigura ku mpamvu ya mbere, reka mvuge bibangutse mu magambo. Murazi ko Tshisekedi ngaho yagerageje kuyikura ku banyamerika ngende korane n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Mu nyuma aragerageza biranka, amaze kugerageza ngaho biranka ni waciye y'uruko bwa mbere mu banyamerika. Ntabwo ari perezida w'u Rwanda yirutse mu banyamerika, ntabwo ari M23 yirutse mu banyamerika. Tshisekedi ubwiwe yishuye muri Amerika ati ngo ntabare nkubitira u Rwanda. Cyo ni cyambere.
wa munyamerika arabati okay jewe ndavyemeye kuza wowe ufise iki ubutare ibiki numpereze nabati ibyo je nta kibazo je ndaguha Amerika disaba ntaco naho biruko turabona yuko muri Kongo ingabo zanyu ntizikomeye ico ni cyambere abasirikare banyu kandi abaturage banyu bari nakajagara mugabwiye kuri abantu M23 bigendera nyura hagenda harabo umutekano byose bikagenda baje ku murongo ubu rero twe ikintu tugomba we ntushaka kuguma ku butegetsi ntushaka yuko uramba ku butegetsi ibyo twe turabikora reka rero twe cyo dukorana burya butare turagenda tubwimbe hanyuma tubucishe mu Rwanda kubera yuko mu Rwanda hari ivyuma bihingura ubutare byose bugakuramwo ivu bigakora iki hamwe buzogera ku isoko ya Amerika byose byamaze gutungana tisegeza ati jewe ibyo ntaco vrima ibyo navyemeye turabikora u Rwanda nabwo bwa mbere ntaraje kure bwavuze ruti koko mwemera ibyo mugomba gukora muri Kongo turavyumva ati vuga muri Kongo nta mahoro azoboneka mu gihe hakiri wa mutwe utugwanya turavuga FDLR Amerika ati nta kibazo iyo FDLR twegereye tuzoja hamwe tuyigwanirize hamwe ngaho tuyirukeko Tshisekedi gica kiravyemera gitarasoma neza mugamana no masezerano hano harano bavuga yuko oya yaravyemejwe oya ndavuze yaremejwe ari ibintu biri buze kwemera neza no kwemeza n'ibintu bibiri Tshisekedi rego gwasomye bihagije niyo mpamvu yari yabyimbye yambwira icyo cyari cyamucyavuye ni kubera yuko abonye bagiye gusesengura kabisoma neza yasomye yuko hazobaho amezi 6 ingabo z'u Rwanda zirimo zishaka FDLR muri Kongo mwizina ry'Imana amengo yari yakubiswa makofe nivyo nyine byamurakaje yabivumbuye mu nyuma bisigura yuko byahaye umwanya munini ya yuko FDLR zohigwa muri Kongo mugabo Kongo ntabwo igomba gutanga FDLR bisigura yuko ngo ingabo z'u Rwanda zizoja muri Kongo vyemewe ku mugaragaro bisigura yuko Amerika izoja muri Kongo vyemewe ku mugaragaro gushaka yo bari yabagwanyi vyemewe ku mugaragaro ibyo yarabisinye abivumbura mu nyuma so nawe ugiye kuraba rero ubu ibyo bintu by'ubucuruzi nabivuze ni ibintu byinshi ntango nabidonagura ngaho ndabimare me ibintu ranga byaciye bijya mu ngiro ni iby'ubucuruzi Amerika izokunguka n'u Rwanda gunguke Kongo izoronga ko gato ni kuvuga ngo nk'ibice 40 bizoja ku Rwanda kuko ariko rufise nganda rubikora ibice 30-20 bije kuri leta ya Kongo ibice 10 na omenga n'umunane ngaho bice bijya kuri M23 kubera M23 igomba kuba federale yigenga ningakuja kwa Amerika ubona hariho Amerika ifise umuperezida umwe ikayoborwa na Washington mugabo ugazusanga buri ntara hari federale yigenga Chicago ijya n'intara yigenga ni nk'igihugu cigenga gifise umuperezida waho ari wemeya waho niko rero bigomba kugenda rero Tshisekedi yasanze byamucanza atani inyungu rime ngaha bizigamu that's why amasezerano azogarukamo akavuyo byaka byakunda kugira ngo ndangize rero ku rubuga rwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabisiguye mugende murabiranditseho perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ati it is up to you it is up to us ati byo muri Amerika byahetse ndiko yavuze ati byo muri Amerika byarangiye mugabo bati it is up to us kuri twebwe kubikurikiza swat tukavyonona satana kabinyama iko yanditse ngo by'amahoro ego kwera ndihereje oya none wewe ugerageje ko erega ikibazo nabajije ugerageje kuraba Tshisekedi n'umuntu canke tugerageje kuraba muri iyi situation Tshisekedi n'umuntu asa n'umuntu azokurikiza aya masezerano yasinye abantu bose babona yabikurikiza atabikurikiza byaraheze rasize ku mukoroni kara oya erega kuko igituma ndabibaza gutyo declenchement yo kugwana itangura iyo umwe muri abo babiri adakurikije ibyo yategetswe gukora Tshisekedi ntazo bikurikiza okay reka tuje kuri Mutunzi nawe deba wayumvise nabyumvise ibyanditse ngaha biraboneka guhiga FDLR implementation y'ama companies muri Kongo ubivuga kwiki ikintu mbivugaho first of all ikintu wabanje kuvuga ngo kubahiriza integrity y'igihugu cyangwa se ubusugire bw'igihugu kuba tarenga kuri frontières z'ikindi gihugu ugiye mu kindi gihugu hagati y'u Rwanda na Kongo kuri iyo ngingo iyo ngingo yagiye iba ikibazo cyane cyane usibye no kuvuga wenda muri iyi minsi ya none n'iminsi ya mbere nta nari mu Rwanda rwigize rurenga
ku busugire bw'igihugu ngo bujye kuvogera Kongo, ahubwo au contraire Kongo ibinyujije muri FDR bakorana. FDR yagiye gukora ibitero byinshi ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda ruranabivuga ruranabideclaringa ko rwatewe, ariko ntabwo rwigize rugira tentative yo kuvuga ngo bagiye kugera gute kwihorera cyangwa se kugira gute. Muranabizi neza ko ari indege y'intambara ya Kongo y'ubwayo yaraje ikagwa ku kibuga Gisenyi, ikongera bakayisubizayo igasubirayo ikagenda. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko habayeho kuvogera ikirere ndetse n'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu hagiyeho kubahiriza ubusugire bw'igihugu muri aya masezerano. Ikindi cya kabiri mwavuze ku kijyanye na M23 ndetse no kwihuza n'ari amasezerano yo muri Amerika ya Washington. Ubundi ari amasezerano ya Washington areba personal issues ziri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Noneho iyo haje kuzaho DRC na M23, ibyo ngibyo byo bikemurwa mu ntuze mu masezerano ari kubera Doha. N'ubu nibaza ko hakiri muri process. So rero gufatira amasezerano yo muri Amerika ukajya kuyahuza na ukayahusha kuyashyiramo M23, ni nayo mpamvu rega buriya mwabonye ko bagiye mu masezerano M23 yo igakomeza intambara rifitanye nyine na leta ya Kongo. No kuvuga ko ari amasezerano yahari muri Amerika bo ntacyo barebaho, kuko ari amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, ntabwo ari hagati ya M23 na Kongo, nta nubwo ari hagati y'u Rwanda na M23. So ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo M23 na Kongo bafite amasezerano yabo kwa bareba, akaba n'ay'u Rwanda na Kongo nayo kuba bafitanye ibindi bibazo nabyo bikaba handi masezerano n'andi yandi abareba. So ibindi bavuze cyane cyane kuri ngo bijyanye n'ibintu by'amasezerano ya business cyangwa se y'amabuye y'agaciro n'ibiki nk'uko Chimamanda akomeje kubivugaho. Nje icyo ndebaho nuko ngo byanunlokinze opportunities ku makampani y'abanyamerika kuza kuba bacukura amabuye muri ibi bihugu nyine byacu, ariko ntago ari kuyacukura by force cyangwa se ku mbaraga runaka, kuko yanavuze ko ibyo ngibyo bizatuma ibihugu byose buri muntu wese azagenda making a lot of money, azagenda abona amafaranga menshi, kuko urumva izaba ari win-win deal. So rero ibyo ngibyo numva ngiye ku bwanjye nta bibazo byaba birimo, kubera ko bizaba bifite n'ubundi akamaro, bifite inyungu ku bihugu byose biri muri ayo masezerano, kubera ko aho bitandukanye no ubushize n'ubundi ayo mabuye yaragendaga ariko ugasanga ntacyo asize. So ubu ngubu rero hazaba amabuye azagenda ariko agire n'ibyo asigira. Ubu bazogenda mugabo twizere yuko Donald Trump azoriha, atagira nk'abandi bagenda batwaye batariha. Exactly, yes. Ariko nanone kuri hazoriha, ariko n'ahazoriha Kongo nta bizoronka byinshi. Urumva nibaza yuko yaba n'u Rwanda Chimamanda sinibaza ko nabone bazoronka byinshi, umwe wese azoba afise igikorwa akora kugira ivyo bintu bigende neza, izo transactions ziva muri Kongo zishika muri Amerika zigende neza. Ariko nibaza yuko Amerika izo bifise nk'ibice 80% paraporo y'ibindi byose bizoba biriko biraba. Reka n'umushinga wayo, urumva n'umushinga wabo ni amafaranga yabo. Karigenda hani ikintu ngira ngo mugomba ko mwumva neza. Tshisekedi yari afite ubwoba yuko agiye gukurwa ku buyobozi, sibyo? Ubu rero Tshisekedi bamuhaye unuze bamwijeje umutekano wo kumufasha kumukingira. Mu kumukingira nukwemera kareka M23 kaguma naho yafashe. Sindiki curi kuracumba. Mugabe ne bintu bijyanye n'umutekano nabyo bica bihuza cyane n'ibintu bya business, kubera ko Amerika igomba yo business. Kandi iyo business yayo ntabwo yakura ivu muri Kongo ngo bitware muri Amerika byose. Kandi muri Kongo naho ntabwo bagira uruganda rwo guhingura ubwo butare n'ibindi. Ndumva haca hungukana umunyamerika n'u Rwanda, kandi u Rwanda nta kosa ririmwo kuko niko gwibakiye inganda. None ni rwakibushinga rukabikora hanyuma rwahereza abo baganiriye na Kongo.
ibyo byo ku Rwanda byo nta kibazo gihari. Rega barakimama, ikibazo ntabwo ari ukuyakura muri Congo kuko n'ubundi yarasanzwe avayo. Uzi ko buriya hariya ku kibuga Igoma indege yashoboka kuba yaza zino za kago zitwara imizigo. Indege ikaza igapakira, ikaza bakayipakira, indege ikava ikagenda ikajya muri Amerika, mu Burusiya, mu Bushinwa cyangwa hehe, muri Belgique ya cyangwa se no mu Belgium. Ukaba wabaza umuntu uri aho ku kibuga aba ati iriya ndege itwaye iki, nta akaba atabizi, itwaye ibintu bingana iki akaba atabizi. Urumva nk'icyo kintu ugasanga byose abantu bari kuwandaringa baraho gusa. Bitandukanye n'ubu nubwo burya byaza bikagenda ariko bigasigira igihugu cyangwa se abaturage amikoro cyangwa se uburyo bw'amafaranga. None tugerageje kuraba ibyo onye byahora bigenda bitwawe novuga mu buryo bw'ubusuma, ubwo ubuhoho ni ko amasezerano abayeho igihugu cemeye gutanga ama matière première yacu kugira haza amahoro. Amaraporo azotangwa dufate nko bavuze ati mu Rwanda habaye traité amatoni 50, ugasanga canke nigiki kitubwira yuko bavuze ko ari toni 50 zizoba zabaye traité ku mwaka, hataba habaye traité itoni 1000. Ravyo donc ça reste toujours ikibazo cyuko ubusuma bushora kuhaba, même que ça soit au niveau légal canke ça soit au niveau illégal. Je trouve que uyu muzungu minsi yose ahari ariko aradutwara ibintu muri Afrika, ivyo atanga muri raporo sinibaza yuko ari byo biba exactement vyagiye. Oya ntabwo ari uko, kubera ko ubwa mbere muri Congo abahora biba ubwo butare bari abashinwa n'abarusiya hamwe n'ibindi bihugu birimo ububirigi. Ego urumva umushinwa no mu Rusiya yahora atwara kandi nawe ntiyahora ariha canke yahora ariha dukenya. N'umunyamerika rero araje mugabo uko wewe aje gutwara abitwaye abantu bose babona legal byitwa ngo biri legal, mugabo ça ne veut pas dire yuko ibi byazokurayo hariya bizoba ari exactement ivyanditse ku maraporo legal azoba yatanze. Yoba ku makuru fise urabona yuko vyagiwemwo n'imico itatu, vyagiwemwo na Congo, bijamwo n'u Rwanda, bijamwo na Amerika, n'ibihugu bitatu bibirimo. Niko vuga yuko baremeranije ko mu Rwanda hantu bizohora bihingurirwa hari abahinga ba Amerika na Congo bazohurirayo. Sindi kuri kwa gitahura bazoba barimwe bakorera hamwe, ibizoba biriko birasohoka bazoba bariko barabirihira amaraporo. Kiretse gusa Congo niwe munyuma yihindura ikavuza induru iti barimwe batwiba ni intambara ngira ngo yohera. Mugabo nahandi abo bantu bazobahuza babibona babikurikirana amakuru bise ngo barabasizeho. Sizi ko mutunzi uko kimama ngiye ko mbibona wenda urumva bo basi icyasinywe n'amasezerano kumvikana kuri icyo kintu, ariko uko byagenda kose kugira ngo bare maneuverability yabyo ijye mu bikorwa ibyo byose hari abantu bazabishingwa bagashimanya hakozwe hazanywe ibingibi hakozwe ibingibi hakabaho guhana handover niba ari bivuye muri Congo bati tubazana ibi nibi bije mu Rwanda rukemera ko byakiriye gusa. So urumva bizaba bifite road map yabyo cyangwa se uburyo plan yabyo ko bigiye bipanze. Urumva ntago ari ibintu umuntu azakora mu buryo bw'amaguye gutyo bisanzwe, ni ibintu bizabye ugomba kwemeranwa n'inoze. Niba ruvuga ngo ni toni 1000 zigomba kuba zimekenga shango Congo irekuye izi toni ubwo zizaza u Rwanda ruzihanding over nabo ngabo handing over and then ibyo binabyo bibavuga ati u Rwanda natwo twakira ibingi bivuye hanaha bigiye gutyo bigira ukuntu bikomeza nyine bigende bikomeza kugenda bigera aho bijya. Jewe icyo mvuga twizereye kagenda kuri ku kintu kijanye n'ivyo hari ibintu ngaho yari yavuze mutunze mu bijanye n'ivyo gukuraho ngo kuvogera ubundi busigiro b'ikindi gihugu gukuraho ngo ubwirinzi n'ibindi. Kino ngira ngo ntabwo abantu bacyumvise neza mu buryo buramvuye, ariko urabona u Rwanda ntabwo rwajyanye abasirikare babo muri Congo. Icyo ni cyamwe bakiye kumva neza uko muri aya masezerano igihe yari karaba hari bakiye bazamuka bavuga ngo ntiwumva none ngo bisubira ku Rwanda ruri muri Congo. Oya no urabona u Rwanda ukuntu rumeze rufise ubwirinzi
aya n'amabanga yanje ndazi ko umunyarwanda ngira agatakubaga buce muvugira ariko bufise ubwirinzi ku mpande zose ku mipaka y'u Rwanda kandi iyo mipaka niyegeranye na Kongo bivana n'ukuntu u Rwanda rugomba kwirinda bariya ba FDLR ngo baza gutera muri Kongo bisigura yuko ikirere cy'u Rwanda mu kirere cy'u Rwanda hegeranye na Kongo hararinzwe sindi kwigura cyumva buri ndege rero inyuze muri Kongo igaca ku mupaka wegeranye gato konyene n'u Rwanda iyo ndege ihita ikitakaza amarezo ntibamyiguye niyo mpamvu bana bavuze bati hari ubwirinzi bugomba gukugwaho ntabwo bavuze ngo abasirikare bakugwemo hari ubwirinzi ni kuvuga ngo u Rwanda rusabwa yuko rubanza kwizezwa umutekano wabo niyo mpamvu bavuze bati FDLR igomba kwirukana tubone ko umutekano wacu wizewe hanyuma ubwo bwirinzi tubukure ubwo bwirinzi rero buboroka ibintu byinshi muri Kongo bisigura ngo hari n'abantu baza gukura amabuye y'agaciro muri Kongo bayiba bakoresheje za ndege hano mutunzi yarimo avuga bagera mu kirere bakayoba kubera cya kirere cyo mu Rwanda kirinzwe na system y'u Rwanda icyo nibwo bwirinzi Kagenda wese ugenda ngira ngo hari bene ariko arasoma bigaragara ko hari umuntu abo bamwandika ibintu ya Chimama ibyo uvuga byo nibyo gusa buriya hari ibintu ukuntu bigenda bikurikirana niba kuvuga ngo bazakoraho ubwirinzi kubwikoraho ubwirinzi ubundi no kuvuga ngo niba we ukinga urugo rwawe kugira ngo umuntu atarwinjiramo bivuze ko uwongera ukarukingura igihe ubona ko wa muntu nta kibazo kiguteje hariya siko bimeze ubwo yes so bivuze ko rero niba n'u Rwanda narwo ureba rukavuga tuti FDLR ni ikibazo kuri twebwe turakinze so bivuze ngo icyo kibazo ni kibanze kiveho noneho u Rwanda rubone gukingura azlo mu gihe bazaba bavuga bati noneho ubu turi safe nta kibazo twikanga nta kintu twikanga reka dukureho systeme zacu z'ubwirinzi kuko nta kintu tubona turi kwikanga cyane ariko nanone ngiye usibye ko wenda u Rwanda ruri flexible abayobozi bacu baba flexible cyane mu mutwe ubundi buriya kwirinda ni inshingano z'umuntu ntago ari ikintu ujya gusabira umuntu uburenganzira cyose byo mu mahanga nuko na Amerika nuko nane yirinda na Amerika urabizi na Israel urabizi n'ibindi bihugu byinshi bishyiraho systeme z'ubwinde kugira ngo birinde imipaka yabyo ariyo mu kirere ari niyo ku butaka so rero kwirinda ni inshingano ntago ari amahitamo cyangwa se ni inshingano z'igihugu ku mutekano wacyo so ariko hari igihe hazamo ibintu byo kumvikana kubera ko umuntu avuga ati turashaka amahoro nicyo kinerekana ko umuntu aba adashaka intambara cyane aba ashaka amahoro cyane cyane ubwo ndavuga His Excellency wacu perezida wacu nicyo kigaragaza yuko yifuza amahoro kuruta ibyo byose by'intambara n'ibiki aravuga atoke ntacyo wenda niba ari ubwo bwirinzi reka tubukureho nubwo nyine ubundi ibyo biragoye kuba hari undi muntu wabyongera ari nkanjye ku giti cyanjye ntababeshya ntabwo nakuraho ariko najye sinakura ariko warareba akavuga ati twe turashaka amahoro niba icyo cyo koko muri kwitwaza mukemura iki kiri gutuma dushyiraho ubwitwazo kiri gutuma dushyiraho ubwirinzi nikimara gukemuka bwa bwirinzi turabukora kuko tuzaba tubona ko nta turete dufite rero ibyo ngibyo urumva ni ya flexibility yo mu mutwe yo koroshya ibintu kwerekana ko bigaragare yuko nyine intambara umuntu adakeneye intambara ashaka amahoro kandi koko pe uzimane nk'ubu ngubu kuvuga kujya muri Kongo nta kintu wishisha ukaba wavanga ukajya mu Burundi wumva ko usanze abavandimwe nta kintu wikanga ukajya muri Uganda ukajya hehe nta kintu kiza nkabyo nta muntu icyo kintu utakifuza ariko kubera bya bibazo tugiye dufite cyane cyane bituruka kuri za FDLR igihe kinini yamaze muri biriya bihugu ikora yagiye yubaka ibintu binini cyane bijyanye n'ingengabitekerezo n'ibintu bijyanye na tribalism byo kugendera ku bunuzi so kubera icyo gihe bagiye bubaka ibintu byinshi ahantu henshi hatandukanye n'ibi byose tugenda tubona zagiye ahangaha zagiye aha ni cya kintu FDLR yagiye n'interahamwe nyine muri rusange bagiye bubaka muri rejo turimo
noneho bakagenda bagafata nk'abantu disibi ni nacyo kinababaza abantu, bakagenda bagafata nk'abantu b'inzirakarengane b'abakongomani badafite iyo batazi iyo biva n'iyo bijya, batazi ngo ibyo by'abatutsi n'abahutu n'ibiki byose batazi aho bava, bakagenda bakiretinga ikintu cyitwa ngo rebantu, ngo twese ngo turere bantu, kugira ngo bashake gukurura attention yabo. Niba ari wa muntu wahigwaga mu genocidere wasize akoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, noneho akagenda agakora icyo kintu kugira ngo mu Burundi, akagenda agakora izo polemique bigakubitana none n'ubuyobozi bubi bwaho nabwo bw'amoko n'iki, nabwo akagenda nyine bo bagenda basesera bashaka kureba ahantu bahenge ku mutwe nyine bakwihisha kabiri. So ugasanga mumbabarire hari umuntu yarampamagariyemo ibintu nategerezwa kumwishura, sinashoboye kubana nkurikirana deba ariko ndiko ndabumviriza. Ukijanye na M23 naho hariho abantu bavuga ngo ngurumva ngo u Rwanda ngo rusupportinga M23. Mu gisubizo cy'uwanje dufate kuri ano masezerano tubona ni oya. Muga oya reka mananje reka bazureke meze please Chimamanda ndagusabye okay sawa. Igisubizo ni oya. Mugabo nta mutwe ubura umuntu awusapotinga, yo ni number 1. Ariko ngarutse ku kintu hano shingiraho u Rwanda naho rwabikora bikwiye, nta muntu yaba arimo agufasha gukubita umwasi wawe nawe areka kumusapotinga. Karigenda turemerana jewe aho ndagushigikira, umva naho baba bashigikira as long as bakogwana n'intera hamwe, jewe aho ndagushigikira sawa. Niko intera hamwe vraiment wapi kabisa, niko rego bakugarukaho. Niko vuga yuko aba M23 barwana nk'abanyekongo n'abanyekongo s'abanyarwanda n'abanyekongo. Ibyo ntabwo biraba u Rwanda, ntaho bihuriye na president Rwanda Paul Kagame. Mu gihe M23 iminsi tubona imaze iri mikubita inuze izi ntera hamwe izifata izihereza u Rwanda, bakaba bizi bagakora bakabirakuya, u Rwanda rufite uburenganzira bwo kubasupportinga kandi birakwiriye kuko no mutwaro bariko batabara u Rwanda. As long as ingwana ari guhiga FDLR je ntabwo kudre amahoro Fadine yaje hano ni ushasha chatse kumwakira. Non, je suis là. Ça va Kalienda? Ça va très bien et toi? Ah oui, bah je vais enfin tout à l'heure j'étais un petit peu malade mais ça commence à aller très bien, ça va. Oh my god, il faut boire de l'eau hein. Bah, ça va, j'ai bu. C'est comme ça que je dis à tout le monde, il faut boire de l'eau quand tu es malade. Bah, j'aime pas trop de l'eau, mais je sais que c'est un petit peu, c'est le médicament, mais pour tout le monde, mais bon. Bah, l'eau, c'est la vie, hein. Bah oui, mais bon, bref. Mais écoute, là, on est en train d'analyser un peu oui, non, moi aussi, je vais donner mon idée, t'inquiète. Okay, yeah. So, reka tubanze tureke Chimamanda aheze and then we go to you according to FDLR. Twarabiye hamwe the first article ya mbere ivuga kugira integrity y'ama territories ya Congo n'u Rwanda by neutralizing FDLR movement. Ivyo byose ngiraza kubica ko bivuge hama twavuganye ku kintu kijanye na eske Tshisekedi for real he's going to follow this thing. Okay. Change nabyo nazobita muri garbage nka kujya kwa Doha. Also ubu twari tugeze rero kuri party ya gatatu ivuga according to M23 baravuga yuko dutegeza gusupportinga the negotiation between M23 and the government of DRC kubera n'abakongomani bariko baraharira hagati yabo. Alors que le gouvernement nayo ya Kinshasa itemera yuko abo bantu n'abakongomani ivuga ati n'abanyarwanda bariko baragwanira muri Congo. You see? So aho niho twari turi rero Chimamanda niwe yakiriko aravuga and then you will have your turn after him. Bref, ouais, j'ai pas nago natangiranye namwe mais nk'umuntu mukuru ba mfite ubwenge ba mfite ibyo ndi buze kuvuga, ça dépend de la question que tu vas me poser mais bon
oya naje je kwari kukubwira introductions about Yeah, this. nayumvishije nta kibazo. Yeah, we just do a reaction. Yeah, bien sûr. Okay. Okay, Yeah, merci beaucoup. Reka rero Chimamanda plaisir. abandanye and then it's gonna be your turn. Thank you very much. Okay, you are welcome. Crow. Bari Claudine mana yambye. Claude. Ni Kudre. Claude. Okay, ntabwo ari Claudine ngo ku Pastor Claude oya hapana. Turagukunda hano kandi wakoze gusaba kuzamuka kwifadekanya natwe. Murakoze. So rero kagenda hano yo turimo turavuga hano iyi dossier yo muri Congo mana yanjye ni dossier nini atari bya bindi turanga ngo bagiye muri Amerika ngo basinye byarangiye ngo bigaca birangira. Bisabwa yuko muri Congo indani babanza kwanza kumva kino kintu. Mbwo ugiye kuraba neza n'abanyekongo ntabwo bemeranije n'ibintu Tshisekedi yakoze. Kandi n'igihe Tshisekedi wabona ngaho yarimo arasinya yasinye umenga afite ubwoba, afite ishavu, afite agahinda. Me ivya business byo bisa nk'ibyarangiye nta kindi kigisubirwa inyuma barasinye bizaba urinze usinya uba wemeranije ngo ngiye gukurikiza bino bintu bisinye. Ariko wumve nibisigura ko intambara muri Kongo ihagaze. Hano mutuzi yabivuze nawe. Ni kuvuga ngo ivya business bitandukanye n'ivy'intambara. Niyo mpamvu ivya business biraba iyo Amerika n'u Rwanda hariya nkuko nabivuze. Mugabo ibijyanye ngaho n'ivy'intambara biracyara baba abanyekungu bwabo ndavuga M23. Ibi navyo biri he muri Qatar. Muri Qatar ntabwo barasinya. Urakoze cyane kabisa Chimama. Yeah. Ni kuvuga muri Qatar naho barabona nta nubwo barasinya bavuga batitubira birangije biraheze dusinye uko bigarukiye aha. That is why ubona intambara n'ubikibandanje guko atahano bihuriye n'ivyo muri Amerika. Iyo bino bintu by'intambara hafite bifise ahantu bihuriye n'ivyo muri Amerika. Ntabwo M23 buri mwibandanye irasa. Ho Amerika yo kizana bikabarasa baba barenze yamasezerano. So ibi bintu byo muri Congo udafite umutwe womeneka kugira ngo uvyumve. Thank you. Womeneka umutwe. Okay, merci beaucoup Chimamanda. Na kina kime just naze ko ari kina kime n'umutwe. It's obvious ahubwo gusa whoever is going to start kudakurikiza ajya amategeko he's going to be the one who started the war. It's easy peasy. Exactly. Easy. So reka duhereze ijambo Kudre nawe and then Mutunzi murakoze cyane. Sawa. Actually, there is no limit of time. You can take your time and just express yourself. Thank you. Ya murakoze kumereza ijambo nubwo nta bintu byinshi binini mbiziho cyane ariko ndavuga ko byo mbona nyine bitewe nuko mba mbibona kwafa. Yes, icyambere Karyenda Chimamanda na Mutunzi muri hano ndibaza mwege batatu muri hano turi bane. Ya njewe ibyo ndi kubona ejo bundi nyine iri accord yasinyewe hariya muri Amerika nyine Kagame na Tshisekedi basinyiye hariya cy'intambara. Nje ikintu ngiye kuvuga ko bagiye gusinya hariya nyuma yaho nkaza kubona ibibombe biri guturika hariya za Kamanyola bira byari ibiki. Ndabaza Karyenda hariho n'umugore yabajije aho nyene Donald Trump bahejeje gusinya hajya arafata micro aramubaza ati I have a question ibi none bigiye kuba implemented when how kuko exactly right now we talking hariho amabombe akiriko arategwa muri rest du Congo none when are we going to see changes about this? Donald Trump yavuze ati very soon. So jewe ico novuga nti as long as you're very soon itaraza ngo u Rwanda ruronke permission yo kuja guhiga intera hamwe without any limit geographically limit nibaza yuko ari ukwigwanako uko dushoboye kose hama M23 ivyiri kwirakora ntibariko baratsindwa ntibasa n'abantu bariko baratsindwa donc FDR iri kwirabaneutralize muri Congo ahubwo jewe ikimbabaza ntabwo irindira gatonya ahubwo je ikimbabaza ni how abantu batari no mu masezerano they are coming from nowhere. Bah oui, moi aussi c'est ça les problèmes que j'avais aussi. Ukazona amabomba avuye ahantu harimo part of the agreement bakaza kwisuka mu bintu and then bagatangura kuba the problem actually of the agreement.
Yes. by who by how ukungene bakira interahamwe bakazicumbikira n'ukungene barungika ingabo z'u Burundi kuja guteza umudurumbanyo mu gihugu ca Congo. Aho niho hari problème. Moi, une question que j'avais, tu sais, une question que j'ai moi déjà. J'ai une question qui dit, ikibazo mfite. Abarundi, putain. Pose ta question. Mais putain, mais c'est quoi vos problèmes, quoi? Ni iki kibazo mfite ko. Tout d'abord, ce sont pas tous les Burundais, ma chère. Oui, mais oui, je sais très bien. Ce sont pas tous les Burundais, c'est le gouvernement du Burundi qui est en train de faire ça. Je sais. Nago ngiye nshizemo abarundi bose. En fait, le gars, lui, il fait partie des FDLR. C'est des DFDLR, ce sont des frères. Est-ce que t'as vu comment il a bombardé l'endroit, il y a l'hôpital là? Putain, mais oui. Les gens qui sont malades, putain. Mais merde. Non, il y a. Est-ce que vous avez le cœur? Oya, ibintu byose uri kuravuga nivyo, ariko ikintu je nkeneye ko utahura nuko hari umuntu yemeye yuko ingwano izoba generalize. Jewe ngerageje kuraba ibiriko biraba muri uno mwanya, il est juste en train de généraliser le problème kugira nawe abe included in these signatures of included about the agreements or whatever I don't know. Mugabo the government of Burundi ivyo bariko barakora ni gusotora, kandi ugusotora kudakenewe actually. Thank you. None babikoreye iki? Kuki oya nibaza ko Chimamanda nawe yofata kanya nawe akakwishura. Je nagerageje kugi wabajije je na Chimamanda na Mutunzi, nibaza ko nabo bogira ico bashikirije. Nago narangije, ariko kuki president wanyu wo yagiye hariya muri Amerika akivugisha amajambo meza yicishe bugufiya, kwa kundi yavuga iby'ibijumba ninuza n'amavuka ibiki yari yabishize ku ruhande, afite akajwi keza, azi neza ibyo yasize biri ku bombarda hariya biri kwica abaturage. Bira byari ibiki bundi? Hein? Réponds-moi ubundi koko iriya systeme yawe yo gufata Kudre, I feel your pain. I feel your pain. Mugabo reka abandi nabo bavuga. Icyo kibazo nabura umuntu wari takete. Oya amin jewe sindakwishure, wewe urashobora kubana mvuga mugaje sindakwishure, ndeka abandi nabo bishure. Icyo kibazo Claudine ari kwibaza n'umuntu wari wese yakibaza. Ariko igihe kiba gihari ni ikihe, no kugira ngo buriya iyo umuntu ari gukora ibintu yiba, ashaka kugira ngo noneho yerekane agira ikintu cyitwa urwitwazo. Buriya kuba leta y'u Burundi yarafashe umwanzuro wo kurasa, ikarasa muri Kongo ndetse ikarasa ku ruhande rwa M23, kwari kugira ngo bacukuje M23 na M23 bibasubize, nyamara kubasubiza byerekane yuko barashe ku Burundi. Noneho Burundi noneho buvuga bati sasa twarashwe, natwe noneho reka tugire gutereka tugende, reka tujye mu ntambara noneho natwe twitwaje ko twarashweho. Urebye ni nk'iyo filozofi bari bashaka kujya, ariko ndibaza yaraferinze babonye ko batazabishobora. Ikindi nshaka gusubiza no kuba abantu bibwira yuko ngo cyane cyane mu mwaka wa no mu masezerano ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo zigomba kuvayo. Nagira u Rwanda banabyumve, bonogere batega amatwi babyumve. RDF irimo ibice bigira ifite ingabo zirwanira mu kirere, ikagira ingabo zirwanira ku butaka, ikagira inkeragutabara, ndetse ikagira wenda medical hijya ahantu hose. Ariko nta kuntu bavanga ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo tutarabonamo indege ya RDF iri muri Kongo, kuko u Rwanda ntabwo rugira infantry gusa cyangwa se ingabo zirwanira ku butaka gusa, hari n'izirwanira mu kirere. Ingabo z'u Rwanda zibaye ziri muri Kongo, twajya tubona n'indege z'u Rwanda z'intambara ziri kujya gusheringa muri Kongo, ziri kujyayo hejuru. So rero mu gihe tazibona izo ndege, ntabwo RDF iri hariya, kuko RDF ikora imyitozo bita combine. Nuvuga ngo combine abari ingabo zose nyine uburyo bwo gushyira hamwe nyine kw'ingabo zose ari zirwana mu kirere, ku butaka, atera n'iki byose. So rero mu gihe tutabona amato ya RDF aragwanira muri ayo mazi twitwa ngo dufite makeya, mu gihe tutabona Air Force ya RDF mu kirere, mu gihe tutarabona n'umusirikare w'u Rwanda wafatiwe ku butaka bwa Kongo mu uniform ziwe, cyangwa se
n'ibikoresho bindi bya RDF nabyo ibi bikoresho nabyo biba biriho, bakavuga ati n'iby'abanyarwanda mu gihe ibyo bintu bitaraba, ibindi byose ni stories gusa, nta kuri kuba kuriho, sibyo? Aho ngaho nta kuri kuba kurimo rwose. Don't fact will define the situation. Yes, the fact will define the situation. So as long as there is no fact, there is no truth. So ndumva ari ibyo ngibyo nashaka kuvugaho, nta n'ibindi. Ariko mu masezerano yo muri Washington hariho ibyo bavuga ko u Rwanda rutegereza gukuraho abayo. Urabyumva? Ibyo biri abayo gute? Umva itegeza kudeployinga les mesures nécessaires kugira bakure FDLR, ko FDLR saba Kongomani. Mvuza abayo nashatse kuvuga bategezwa gushiraho toutes les forces nécessaires. Ese Karyenda we ninde utazi neza uretse kwirengagiza cyangwa abantu bakica amatwi babizi ibintu byose, ninde utazi yuko FDLR abantu basize bahekuye u Rwanda bagiye muri Kongo ubu ngo bakaba bageze mu Burundi, ninde utabizi uretse guhuma amaso kandi bareba bakihumisha? Excuse moi, kwa ushatse kuvuga iki Mutunzi? Icyo nashaka kuvugaho ikintu kijyana na FDLR, first of all izo mijazi zose kuzikuraho n'ibiki nkuko biteganywa n'amasezerano, ntabwo amasezerano turashaka kuyasubizamo ngaha. Amasezerano aravuga neza ko any geographically situation ntizobuza kuja kuzihiga izo nterahamwe, and everybody knows actually according to ibiriko biraboneka yuko ariko Karyenda ibyo nabyumvira. Umva migration izova muri Kongo igenda mu Burundi. Karyenda okay, erega already n'ubundi yaragiye. Ibyo sinzi wenda niba ari gungu muri ariko ndabizi ko byagiye bagiye kuva kera. Ndiko mvuga lorsque urabona kuvuga ngo mu Burundi baragiyeyo ntibiratangura kuvugwa au niveau légal des états, au niveau y'ibihugu. Urumva ntituratangura kumva hariho des problèmes zibaye kuri no agreement according to Uburundi, kuko Jenny baza yuko iyi agreement abantu ba mbere bazoyisivya n'abarundi, kandi nivyo biri bizarre kuko comment est-ce que umuntu atari muri agreement ashaka kuza gusivya agreement atasinye? Karyenda reka ngoye point yanjye gatoya. Turabizi neza ko hano kuri no pano cyangwa se n'abandi bantu bari kutwumva, turabizi neza yuko FDLR yagiye mu buyobozi bwite bw'igihugu cya Kongo, ari mu barinda perezida barimo, ari mu bazarendo barimo, ari muri FARDC barimo, n'imibare iranazwi, sibyo? Hari abahavuye baza mu Burundi, bahongera mu Burundi, hari n'abari mu kibira aho bari gutrainingirwa hari mu kibira. No mu minsi yashize bigize gushaka kuza ingabo z'abarundi zijye kuza gushaka kubafata, barangwa ngo babajyane ngo bajye kurwana bajye kurwana na M23, baranga. FDLR icyo gice cya FDLR kiri aho ngaho baranga, habaho no gukozanyaho n'iki, bageraho barabireka. So urumva rero FDLR kuyirandura kuvuga ngo bikozwe na Kongo biragoye. Tap guys, tap. Muri kunyumva biragoye. So icyambere biri mu maboko ya Kongo, ya leta ya Kongo. Hazabanza habeho kureba nyine babishyire mu maboko ya Kongo, ivuga ati abo bantu turabara, kuko ndabizi ntabwo bazabwira ngo mushyire imbunda hasi ngo bemere. Bihari igihe nibatemera hazabaho by force. None kizaba gisigaye no kureba ese leta ya Kongo ko ifite ubushobozi bwo kurwanya FDLR ku buryo bayimanikisha amaboko. Ubwo nibyanga leta ya Kongo kandi ari bonyene bazigwanya se. Nanjye nicyo kintu nshaka kukubwira nyine. Erega ahubwo ibyo rero ahantu utari kurashika, ibyo nibidakunda bidakunze, ari amasezerano yonyine ubwayo niyazagera gute, niyazafata umwanzuro. Niho rero deploiement ya armée
ya FPR izoca ikoroka kuzana amahoro sinibaza ko na FPR gusa kuko byemewe mu masezerano. Yes, ariko ashobora no kuza n'abanyamerika nabo bashobora kuza nkuko mwakomeje. Abanyamerika sinibaza yuko bazoshobora kwideploya le marines ngo baje muri Congo ku resolve le problem. I don't think so. I don't think so kabisa. Amahoro mama, tubanze twihangane gatonye umwami kazarashitse. Dutekereze ntihagire uvugira hejuru. Hano hari abantu beza nta batukana. Amahoro mama. Kuri mwe turawubacana mwigije ashe. Amahoro. Turiko turaganira kuri ibi bintu. Yego. Sinzi ko mufise ico mushaka gushikiriza imbere yuko tubandanye. Ya bino bintu nyine umutunzi niwe wavugaga nakomeze ndaza kugira umwanya wanje. Merci. Karyenda wameze akanya gato ubundi ndahita ngenda nje nakantu gato ngiye kubaza ubundi muteye. Ntibikenewe kugenda urashaka ukavugwa mu Korodine nari ngoba kumuso Korodine nari si Korodine Chimamanda mukama w'ikigo niwe Korodine yitwa Kudre Korodine Kudre ariko yitwa Korodine nije Korodine banje hano hari ikibazo bwa mbere yari yabatumye Karyenda je m'appelle Muvunyi Claudine Coudray, c'est moi, ok. Ok. Je narinzi ko ariko risoma nabi izina riza. Nabyo ni izina ri. Okay, ariko Claudine ari kintu yabagira bwa mbere impamvu Burundi bukunda kubyisembamwo. Icya mbere urabona yuko Uburundi bufite ideology ngaho igitekerezo kibi kijyanye n'ibintu by'ivangura buri muri ubuyobozi bwacu bw'i Burundi. Ibyo bitekerezo bateye nk'aba FDLR nibyo kuvuga yuko hariho ngo intwaro ya hima ije tutsi himiraje hima wakarere kose kagiye kuyovuga ngo n'abahima ngo burya ngo ni Kagame ngo na Museveni ngo baraje. So rero kubera ubwo bwoba bw'ibyo mitekerereze baca biyumvira bati niyo twareka Kongo ikigwa naho yonyene hama hima igafata Kongo haza basigaye gifata Burundi. You see? Kubera icyo kibazo rero gituma baguma basura muri by'intambara. Rero bino biri muri Kongo byarasizwe mu buryo bigaragara. Ariko ikindi naco nabo bakabagomba kugira ijambo hano ntuze mutunzi yari yabivuze. Ati baragerageje no kurasa bavuye ni Burundi barasa muri Kongo kugira ngo Kongo ntuze barasa M23 kibasubiza nani ngoga ibintambara igaragara ikiba generalize kwa kundi yabivuga. Tap guys tap. Kuko hano yarabivuze president w'u Burundi yuko ngo intambara igiye kugeneraliza mu cyarere kose nivyo bari bashatse kugira ngo nabo bavugwe baje imbere gwagwanko bagira rubandanye bankuru Rwanda nivyo bashatse ariko byarapfuye. Ubu rero urabona yuko babatiza umutego muri andi masezerano hano Karyenda nawe yareka arabivuga ni kuvuga ngo ibi basinye ubuzabirenga. Oya Chimamanda gatonya navuze nti Kongo n'u Rwanda ikintu kiri bizarre sibo mbona basa bazokonona ya masezerano. Je mbona umenga abarundi kuvyo bariko barakora nibo bariko baza gusivya ivyo batanarimwo. Nibo bariko batera amabombe muri Kongo, nibo bariko baramerera n'abanyamurenge, nibo bariko baragwana na M23, nibo bakorana na FDLR. None abo bantu bari mu biki? Ibi nivyo nashaka kugeraho ndabereke yuko iyi ntambara mu gihe bazoba bariko barasinya uzoba yarenzeho nibazogira ikibazo. Hano turashiramwe abarundi. Ni kuvuga yuko abarundi niyo bakomeza baje muri Kongo intambara bayibandanya bazoca bitwaza cyakindi igihe muri Amerika basinye kuri zino mpapuro. Witness yari ihari yari president w'u Burundi. Bisigura ngo Uburundi nibwo bwari buhari. Ko rero wa Murundi yari ahari yabibonye bya bindi vyaba akabicabona icemeza witness y'ibyasinywe muri Amerika kari warenze kuri ya mategeko reka yo tumuhike. Nikuvuga ngo rero ni ngwaniza abayimukiye Burundi niko bariko birategurwa. Niyo mpamvu baranga bari abasirikare bandi bavuye mu bwagasigara y'u Burundi bwonyene. Ariko uyu munsi byaci ko Burundi bwaca buvayo uyu munsi nyine tuko turavugana. Uburundi bwavayo intambara ntibandanye byahera pe mugabo ko babikomeje bakanka kuvayo intambara irabandanye kandi buzozana ikibazo kinini. Bazoca ko ikibazo ari Burundi. Thank you. Uburundi ntibushobora kuva
muri ijya ntambara kuko Uvira ifashwe Bujumbura iri direct dans les mains za M23 urabitahura Marami ijambo ntibashobora kuva ego mama Claudine yagoba batagwaca agenda Claudine mu mishiriyemo gatoyi Claudine genda mwana buretse nanjye burakeye ariko ejo ni sande so wigenda mubivugano umva genda bona biriya bintu nkuko mwabiganiriyeho biraza guhindura ahubwo isura nkuko Kimamanda bivuze Neva yarari hariya ya witnessinze ya agreement amasezerano bayasinya arayazi ntacyo yavuga ngo ntayazi ibintu yivangamwo rero Kimama uvuze ko hari ikibazo cy'ingenga bitekerezo mu Burundi ariko nanone nyine muri leta y'u Burundi nanone harimo na interest y'agatsiko kamwe wenda na Neva akaba ari ugakuriye ibintu bya interest ye y'amaronko muri Congo ibyo bintu byombi rero nibyo ari kurwanira cyane cyane iyo ideology iyo ntiyakabaye inaremereye ari shaka kwishingikiriza FDLR ngo imufashe gukomeza iyo ndwano kuko afite ibyo aronkayo urabyumva ariko noneho haje abamurusha imbaraga Amerika ifite interest cyane hari ahantu Neva nabyitambikamwo ntabwo ari u Rwanda ruzaba rujya kumurwanya Amerika yonyine zihagurukira na Kongo na tugumya ntabaciriyemo mama Kanjogera tugumya aho nyene muvuze muti Amerika yonyene izabyinjiriramo kuvuga yuko bazadeploya ico nibaza sinibaza yuko FDLR naho yobisara mu mutwe gute sinibaza yuko bogenda gutera ahari site ya mine ya Etazini sinibaza yuko bashobora gutera train iriko irakura ibintu ibitwara mu Rwanda sinibaza ko ibyo bintu bishoboka kuko babikoze baba bishize ikara mu gashambara Karyenda bari abantu bakoresha ubwenge cyane ariko bw'inyeshyamba kandi zibyihebe urabyumva ego ntacyo bubaha babikora bakabibeshyera abandi ariko genda ashaka kumenyesha ngo buri obstacle yose izabiri hari ahantu donc ushatse kuvuga ko u Rwanda rutazopfa rubaye deployed kugira rugire des mesures nécessaires zo neutraliza aba ba FDLR ari aba marines bazoza kubyikora bashobora kubaha permission ariko nabo bakabaha support I don't know if you get me I get continue bashobora kuvuga ngo u Rwanda kuko bakeneye n'abantu babereka nyine aho hantu ntago bahazi niyo bakohereza abasirikare ariko nibo baziyoherereza abasirikare bo kurwanya obstacle iyo ari yo yose izatuma batagera ku interest zabo nangwa interest zabo zikaba zahungabanywa urumva icyo mvuga yego ndagutahura ubwo uriya Neva wigira kuri n'uwo Gisekedi ubyimba amata mujya hariya ngo arajye bamaze gusinya Amerika irashaka ibyo ishaka urabivuga rero bakakurakarira babandi bandi nyine batabyumva jewe nawe n'abandi twese duhurira hano ku mihanda yego biratureba ko hari ahantu hari iwacu ariko kuba Amerika yamaze kubyinjiramo byanga bikunda bigomba gusobanuka kuko bagomba kuronka ibintu byabo byo Gisekedi yabahaye byashyizweho umukono ariko noneho bigarukiwa nko mu Rwanda u Rwanda rwo byanga bikunda tuzabiprofitiramo kuko iyo FDLR izaba neutralized nako byanditse siko se it has to be neutralized mu buryo bumwe nanga ubundi Gisekedi abinanirwa abamerika bishakira igisubizo Neva byivangamwo abamerika bishakira igisubizo nuko mbibona. Merci beaucoup Claudine wari wasabye ijambo wagiye hehe Kudre garuka ha no mwebwe bagabo murabyumva muti jewe uko